Hey guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, kembali lagi ke channel YouTube Azman Azman. So, kalau kata tengok aku dah pakai topeng macam ni, baju pun macam ni, cerita apa aku nak review? Of course lah cerita Spider-Man Brand New Day. So hari ni 30th of July, okay, hari Khamis. Memandangkan aku tak dapat movie premiere, tak dapat tiket premiere ke Spider-Man, tak apa boleh buat. So hari Khamis ni 30 Julai adalah hari pertama yang aku boleh akses untuk tengok cerita ni dekat wayang. So ya, kita akan terus pergi tengok malam ni dan review bakal menyusul. Paling cepat malam ni, paling lambat esok lah kot, Jumaat. Which is maybe today lah korang tengok video ni kan. So yeah, just tunggu review aku nanti. Okay, so let's go. Hey guys, okay, so aku baru je habis tengok Spider-Man Brand New Day. So seperti yang kita tahu, dalam filem yang sebelum ni, Peter Parker dah dilupakan oleh dunia. Okay, di mana orang tak tahu yang Peter Parker ni sebenarnya Spider-Man, dan orang yang mengenali orang yang mengenali Peter Parker dah totally forget who he was. Okay, so basically all of those people who know Peter Parker, their memories was erased. So basically they have nothing in their mind about Peter Parker. So basically dia tak tahu pun siapa Peter Parker ni. And Ned dan juga dia punya love line, which is MJ, two of the main characters daripada Spider-Man Tom Holland ni, juga tak tahu pasal benda ni. Ni aku just bagi a brief penerangan lah, sebab mungkin ada yang tak tengok kan No Way Home. And basically that was it. Okay, itu adalah premise untuk Spider-Man Brand New Day, di mana Peter Parker ni cuba untuk fight all the villains, being Spider-Man without anyone knowing him, not even his friends and his love line lah. Sebab dia punya Aunt May dah meninggal kan dalam filem sebelum ni. Okay, so yeah, that was it. And what happened in this film, kau akan tengok sendiri lah, sebab banyak benda yang dia tunjukkan dalam trailer. So aku tak nak spoil anything, and kau just make your own guesses and pergi tengok, and tengoklah sama ada kau punya guess tu betul ke tak. Okay, cuma I just want to say that ramai aku tengok some of the reviewers out there yang dapat premiere kan, obviously sebab aku tak dapat premiere, so aku tengok hari Khamis, terpaksa lah kan. Tapi aku tengok some of the reviewers yang dapat tengok sehari awal tu, yang banyak cakap yang lower your expectation, and most of the reviewers macam cakap macam tak best cerita ni, macam maksudnya Spider-Man ni not like what they expected, and rasa macam kurang best, macam kurang But to be honest, in my opinion, aku rasa cerita ni best gila. I mean like, and I think this is by far the best Tom Holland punya Spider-Man movie out of the four movies, okay, yang dia dah buat. Okay, so aku rasa this is by far the best one. And aku rasa, okay, this is my I think this is my assumption lah kan. Okay, kenapa some of the audience cakap filem ni tak best? Sebab diorang masuk tengok filem ni dengan so many theories, fan theories, and diorang punya expectation yang terlampau, bukan cakap expectation terlampau tinggi, I mean like macam too many fan theories in mind. Diorang masuk Power Gum tengok Spider-Man ni dengan too many fan theories in mind. So bila fan theories yang berlaku ni, fan theories yang ada ni tak menjadi dan tak berlaku di dalam filem ni, diorang jadi disappointed lah. And satu lagi masalah adalah Tom Holland, which is MCU Spider-Man MCU ni sangat terkenal dengan fan service dia. Okay, and even dia punya first appearance pun dah fan service dah pun. Kau faham tak? I mean like MCU punya Spider-Man ni, dia punya first appearance is bukan dalam dia punya own film pun, which is tapi dalam Captain America Civil War, and dia definitely a fan service. Sebab macam bila Spider-Man keluar tu, orang hype gila babi, sebab macam orang macam dah lama tunggu. Sebab macam bila orang tahu berita yang Marvel macam kira ada joint venture dengan Sony untuk masukkan Spider-Man dalam filem dan sebagainya, orang memang tertunggu-tunggu, nanti-nantikan Spider-Man ni dimasukkan dalam Avengers, and it's definitely a fan service. Dia punya first appearance dalam Marvel pun dah fan service. And okay, let's just talk about the previous film No Way Home. Definitely a fan service spamming a fan service spamming movie. Sebab apa? Bila MCU dah perkenalkan multiverse punya konsep,
orang dah terus macam, oh definitely kita akan dapat 3 orang Spider-Man looking at each other, showing this, pointing at each other kan, macam, and benda tu, that meme will definitely become a reality, sebab kita memang ada 3 pelakon yang berbeza yang mainkan watak Spider-Man kan, and we got that in the previous film. Okay, kita dapat Tobey Maguire, Andrew Garfield coming back to the Spider-Man film and become the Spider-Man from another universe. Okay, Spider-Man from another universe yang from Spider-Man 1 and Spider-Man, The Amazing Spider-Man. So macam, kau faham tak? This okay, Tom Holland punya Spider-Man ni memang terkenal dengan fan service yang sangat kuat, sangat hebat. So people were expecting more fan service untuk filem kali ni lah, and aku rasa diorang tak dapat benda tu, and that's why they said this film just fell off, this film missing something. Sebab tu, while for me, okay, guess what? Aku masuk tengok cerita ni first tanpa baca any fan theory, tanpa ada apa-apa expectation. I mean, my expectation was so high sebenarnya, tapi tak ada expectation terhadap mana-mana fan theory, sebab aku tak baca. Sebab aku tahu, kalau aku baca fan theory, I will be disappointed. Sebab macam, takkanlah setiap movie Spider-Man Tom Holland ni aku nak expect ada fan service yang macam No Way Home. Macam orang akan expect macam, oh, No Way Home ni fan service dia gila babeng punya, mesti Spider-Man yang next ni akan ada fan service yang gila babeng juga. Macam tu. So aku mengelakkan benda tu, dan ternyata bila aku elakkan benda tu, aku enjoy gila-gila filem ni. Okay, why? By the way, nak cakap filem ni tak ada fan service pun, not totally pun. Memang filem ni ada je fan service. For example, the long awaited Spider-Man versus Hulk punya fight. We got it in this movie. Okay, and kita dah lama tak tengok Hulk yang dah gone amok. Faham tak? Hulk yang uncontrollable Hulk. Okay, sama ni kita tengok dalam MCU, Hulk yang dah macam very nerdy Hulk yang very baik, yang Dr. Banner yang dah boleh yang Dr. Banner boleh kawal kan. Tapi kita dah lama tak tengok Hulk yang went amok. Okay, Hulk yang macam mengamuk tak tahu pasal, yang tak boleh control, yang macam The Incredible Hulk dulu. And we got that in this film, and tak cukup fan service ke tu. And Hulk yang macam tu lawan pula Spider-Man, and Spider-Man versus Hulk is not a small deal, it's totally a big deal. Okay, sebab itu pun such a fan service. Okay, apa lagi? Kita dapat one character, a very, orang kata, overpower character from one of the most famous overpower character from X-Men playing in this movie. Maksudnya kau ada character tu dalam movie ni, tak cukup fan service ke tu? I mean, macam they definitely is going into, you know, X-Men versus Avengers kind of thing lah kan. So memang ada watak X-Men ni, cumanya memanglah dia it's that character, cuma tak adalah daripada from X-Men yang kita tengok sebenarnya, X-Men 2 semua tu, sebab they are from different universe. Yang tu diorang akan explore dalam Avengers Doomsday nanti. Kau dah tengok trailer tu kan, kau nampak watak-watak that are coming back kan. This is that character but from Tom Holland's punya Spider-Man punya universe. So sebab itulah nama dia sama, tapi kenapa orang lain yang lakonkan, kenapa dia lebih muda? Aku tak rasa ni spoiler, sebab aku rasa dah ramai tahu, dan internet pun dah kecoh pasal siapa yang berlakon cerita ni, dan dia bawa watak apa. Tapi tak apalah, aku takkan spoil jugalah, takut ada orang yang tak tahu kan. So macam at least dia dapat the excitement bila tahu kan. Tapi watak dia tu macam she is one of the most famous character from X-Men and the most overpower punya, and kau dapat the version of that character from Tom Holland's universe. Tak cukup fan service ke tu? So aku rasa macam fan service banyak je dalam cerita ni, cuma macam orang jadi kurang appreciate, sebab macam Tom Holland punya Spider-Man ni dia terkenal dengan fan service yang gila-gila. So bila tak dapat yang gila-gila punya, orang macam meh cerita ni. Cerita faham tak? So aku quite disagree dengan some of the reviewers and other audience yang kata cerita ni tak best lah. Okay, tapi whatever lah, itu dia orang punya opinion. Ni opinion aku. Oh, satu lagi, fan service. Ada Punisher, I mean like Punisher tu one of the main character dalam Daredevil punya series kan. Yelah, I wish kalau diorang include Daredevil dalam ni, it could be better sebenarnya. Tapi macam maybe sebab yelah, tak boleh ada two alphas in one movie, tak boleh ada two main characters in one movie, sedangkan movie tu pula nama Spider-Man. Ada Spider-Man, Daredevil, takut one overshadow the others lah kan. So dia ambil orang kata side character, which is Punisher, and dah cukup bagus. Sebab apa? Okay, ini masuk terus lah benda yang aku suka pasal ni. The bromance and the chemistry between Spider-Man and the Punisher is just it's just too good. I mean like macam, yes, Tom Holland and John Burt, tak ingat nak sebut tu, tapi diorang ni memang actually best friends in real life. So chemistry diorang tak dibuat-buat. Okay, so and
John Butler ni dia bawa watak Punisher tu dengan baik, dengan power gila. I mean macam kau every time the Punisher ni keluar kau akan tergelak. I mean like dia sebenarnya the Punisher ni watak yang sangat very scary sebenarnya. Very orang kata very orang yang outrageous kan. Punisher ni orang yang outrageous, nak tembak orang, nak bunuh orang. Tapi macam dalam cerita ni dia buat Punisher tu very orang kata macam sidekick Spider-Man lah. And dia orang punya love hate relationship tu macam it turns into bromance yang sangat macam very click. Dia punya chemistry tu sangat kuat dan aku suka gila tengok dia orang dua ni in one screen. I mean like every time dia orang these both characters in one screen, korang akan tergelak dan korang akan enjoy the scenes. So best gila, itu best gila. Okay, and aku suka yang itulah. Okay, and second, okay, itu benda yang Pakistan. Tapi benda yang best sekali pasal Tom Holland Spider-Man Brand New Day ni is that dia punya emotion dalam cerita ni. Okay, emotion, I would say emotion dalam storyline dia. So basically storyline dia tu aku suka sebab dia a very matured storyline. Okay, basically okay, Spider-Man MCU yang dimainkan oleh Tom Holland ni dah diportraykan as a cheeky ataupun childish Spider-Man. Maksudnya Spider-Man yang tak cukup matang lagi. Dia datang pun sebagai a kid from Queens. Okay, so macam Spider-Man yang tak matang ni, dia macam it grows over time. Dan kau akan enjoy filem ni sebab kau akan nampak betapa orang kata puberty hits lah. Basically puberty hits Peter Parker dan dia jadi mature dalam cerita ni. Basically kau tengok how he grows to become a matured Spider-Man dalam cerita ni lah. Okay, it's very emotionally driven and it's very nak cakap dark tu tak lah, tapi maksudnya dia lebih serious. Cerita dia lebih serious. Still ada humor. Okay, and Spider-Man tu still setiap kali dia pakai mask tu still macam very cheeky, very bersahaja, very cool. Tapi most of the time dia macam very emotionally driven. So aku suka sebab macam dia cerita ni mematangkan Tom Holland punya Spider-Man. And aku suka benda tu sebab okay, in terms of emotion cerita ni, dia best sebab dia sebenarnya benda ni kau boleh expect lah. Sebab lepas kau tengok No Way Home, kau boleh expect lah benda ni akan di carry out dalam cerita ni. Sebab macam kau tahu bila mana dia punya best friend Ned dan juga dia punya love line which is MJ tak ingat siapa dia ni, itu dia punya struggle paling besar dalam cerita ni, in terms of emotional lah kan, in terms of emotion. And I would say benda tu dia carry out very well lah. Macam sebab macam kau boleh tengok how he suffer untuk realize that dia punya love line tu dah love somebody else and dah tak kenal siapa dia dan tak cinta dengan dia macam tu. Okay, and second, how he managed to orang kata each and every day ambil tahu pasal dia punya best friend and dia punya love line ni, tapi best friend dia ni tak ingat pun dia dan love line dia ni pun tak ingat dia. So macam benda tu very and these two are the only person that dia ada in his world kan. Macam Aunt May dia dah meninggal, Iron Man pun dah tak ada. So macam sangat-sangat emotional. So aku sangat suka benda tu. Part tu memang pada aku very dia mematangkan mematangkan Tom Holland punya Spider-Man. And benda tu aku rasa benda tu point yang paling penting dalam cerita ni dan membuatkan cerita ni jadi sangat best. Okay, itu one of the points kenapa aku suka cerita ni. And next aku suka sebab action dia, I would say action dia padu gila weh. I mean macam aku ada tengok one of the reviewers said macam kalau korang pernah main PlayStation game Spider-Man dalam PS, korang akan rasa that feeling. I mean like, macam the action tu lebih kurang macam apa yang kau tengok dalam apa yang di-animatedkan dalam game. And I would say it's true. I mean like, macam action dia tu memang satisfying gila. Every time dia lawan any villains, memang best gila. Okay, memang best gila. I mean like, macam memang very thrilling, very exciting and very orang kata apa? Yelah, very thrilling lah, very exciting. So memang syok tengok tu, memang best gila. I mean like, macam and okay, ramai orang cakap and aku rasa director dia notice benda ni and dia masuk ke cerita ni, di mana orang kata the best web swinging scene adalah daripada The Amazing Spider-Man 2, which is Andrew Garfield punya Spider-Man kan, di mana yang dia ada macam POV first person, dia ada POV yang daripada macam nampak tangan dia swinging. And guess what, dalam filem ni dia buat juga benda tu. And basically Tom Holland Spider-Man punya version lah. And I would say basically dia punya scene tu, it's if it's not better, it's definitely on the same level as The Amazing Spider-Man 2 Andrew Garfield punya swinging tu. Macam best gila weh tengok dia web swinging tu. Macam scene tu memang padu and cantik gila. Macam kau rasa macam kau Spider-Man lah. So what to say, memang action wise cerita ni very satisfying. Okay, aku tak nafikan memang
at certain point, okay, aku ada tengok juga review lain. Sorry, aku banyak refer to reviewer lain sebab reviewer lain dah tengok awal dan dah review dulu kan. So aku sekarang ni bagi opinion aku, dan aku aku compare dengan reviewer lain lah kan, supaya maybe kalau pendapat korang bercanggah, okay, aku bagi reason kenapa pendapat aku macam ni. So reviewer lain kata, reviewer lain kata cerita ni macam macam tak tahu nak cakap, maybe apa yang orang cuba cakap adalah cerita ni agak draggy macam tu lah, sebab macam dia macam dah nak habis, dia ada lagi, dia nak habis, macam ada lagi, macam tak tahu bila nak stop macam tu, macam lepas tu macam terlalu banyak too many things in one movie kan. Tapi pada aku, okay, to be honest, adalah momen-momen yang aku rasa macam a bit draggy in terms of dia punya dialogues and whatnot kan. Macam maksudnya macam macam lama je sini, macam adalah momen yang macam kenapa bila nak action lagi, sebab adalah momen-momen macam tu. Tapi I would say macam benda tu tak mengacau sangat, sebab aku enjoy je filem ni. Aku rasa macam tu lah, sebab macam ni, memang ada momen-momen yang aku rasa macam dia cerita ni dah nak habis. Tapi aku always think bila aku tengok cerita ni macam nak habis, tiba dia sambung balik macam yang review lain kata kan, aku rasa macam ni, kalau filem tu habis dekat situ, dia macam kurang satisfy. Sebab apa? Sebab ada things yang tak settle lagi. Macam tu, faham tak? Sebab macam to be honest, plot twist dia is actually expected lah. Macam the villain kan, maksudnya siapa yang turns out to be villain, siapa yang baik, macam tu lah kan, benda tu kan. Tapi nak cakapnya, dia memang ada momen-momen yang macam dia macam dah nak settle down, dah nak end, tiba-tiba ada lagi konflik lain jadi lagi, dia nak end, tiba ada konflik lain. Okay, aku faham apa yang cakap. Cuma pada aku, kalau dia end kat situ, kita boleh tahu filem ni akan end dengan benda yang banyak benda yang tak resolve lagi. So macam benda tu, ending dia akan jadi kurang satisfying. So macam kita boleh expect yang dia akan sambung lagi, dia tak akan end lagi. Kita faham tak? So macam aku tak tahu what's the issue here. So macam tu lah. So tapi overall lah, I would say yes, I will still with my own opinion, iaitu this is the best film of Tom Holland Spider-Man movie punya trilogy. And ini dia punya film keempat kan. So macam out of 4 movies, out of 4 movies lah kan, ini the best lah. And I would say aku rasa most of the audience akan agree yang Spider-Man, the OG Spider-Man 1, 2, 3, Tobey Maguire tu is the best one kan. I would say this one is, orang maybe akan ada cakap no, okay, tapi pada aku the same level as Tobey Maguire punya Spider-Man in terms of what? In terms of dia punya storyline and emotion wise. Okay, emotionally driven tu memang lebih kurang sama. Okay, dia punya storyline punya emotionally driven, emotional drive dia tu sama, on the same level as Spider-Man punya. Maksudnya cukup matang lah. Okay, and aku enjoy gila. And okay, satu lagi, cakap pasal fan service kan, dia punya post credit scene, itu pun dah satu fan service yang cukup kuat tau. Sebab macam dia punya post credit scene tu, okay, by the way, dia tak ada mid credit scene, dia ada post credit scene je. Maksudnya hujung sikit dia baru ada. Okay, post credit scene dia memang look pretty simple. And okay, aku nak cakap juga pasal ada setengah reviewer kata dia punya post credit scene tu terlampau simple, and kenapa tak letak macam benda yang macam connect Spider-Man to Avengers Doomsday ke Secret Wars what not kan. Okay, itu nanti aku nak ulas pasal benda tu. Tapi maksudnya aku suka plot post credit scene dia tu, sebab benda tu pun satu fan service. Kenapa? Sebab dia punya credit scene tu memberi peluang, okay, it gives a chance untuk Spider-Man ni di soft rebootkan semula, dan basically macam ni lah, memberi peluang Tom Holland untuk pass the baton to a new Spider-Man, untuk new Marvel era nantilah, bila dah habis Secret Wars dan sebagainya kan. Faham tak? Sebab macam it gives a chance untuk Tom Holland pass a new baton to a new Spider-Man, or even a new character of Spider-Man. I mean like, senang cerita, dia dah buka ruang untuk MCU ni introduce Miles Morales even. I mean like, Miles Morales punya Spider-Man dalam MCU. So why not? I mean like, that is a fan service. So aku suka project scene dia. Look pretty simple tapi aku suka. And okay, untuk macam ada reviewer kata macam kenapa tak macam tunjuk post credit scene yang lebih berat, yang akan connect Spider-Man to Avengers, Secret Wars, Doomsday what not kan. Aku rasa sebab ini my opinion, aku rasa sebab dia nak kita dapat, okay, macam ni, aku pretty sure Spider-Man akan ada in either Doomsday or Secret Wars, or in both. Okay, and dia cakap pun Spider-Man will return, cuma dia tak cakap in what movie kan. Selalunya dia akan cakap in what movie kan, macam Avengers apa kan. Ni tak cakap. Kenapa? Sebab aku rasa dia nak keep the hype. Maksudnya dia nak kita rasa balik that hype, macam mana kita rasa bila Captain America Civil War keluar.
Captain America Civil War keluar dan bila kita nampak Spider-Man tu, kita hype gila babi weh. Itu yang dia nak cuba they want to bring it back. Maksudnya dia tak tunjuk, maybe dia tak tunjuk Spider-Man dalam Avengers punya trailer semua, dan tiba-tiba ada Spider-Man tu, kita akan jadi gila lah. Bila kita tengok dia keluar tu, kita akan hype gila-gila lah. Aku rasa dia nak bring that moment back, and that's why dia tak bagi post credit scene yang connect Spider-Man to any Avengers movies, and dia macam dia cakap Spider-Man will return tapi tak cakap return dalam mana. So that's why. So honestly, as a Spider-Man lover, Spider-Man fan, I would say this is a perfect movie for Tom Holland, and it's a perfect movie for Tom Holland to end his career as Spider-Man, and pas better lah, saya cerita lah. Maybe ada, kan dia akan ada Spider-Man 5 nanti, and maybe that's the last movie ke, before or after Avengers Secret Wars ke apa semua kan. Maksudnya it's a great setup lah. Saya cerita movie ni great setup to his ending. Macam tu lah. So yeah, definitely kalau aku puji lambung-lambung ni, of course I would give a rating of infinity out of 10 untuk Spider-Man Brand New Day. Aku suka gila-gila, and kat sini aku nak cakap aku tak setuju lah dengan most of reviewers yang kata Spider-Man ni miss something, something missing, apa-apalah cakap macam meh, kurang something macam macam aku tak setuju lah. Aku rasa aku enjoy gila tengok cerita Spider-Man kali ni, sebab aku rasa macam a very mature kind of Spider-Man, and it gives a chance for Spider-Man franchise to orang kata berkembang lagi, nak baik ke Avengers ataupun nak introduce Spider-Man baru nanti lah. So aku rasa itu saja untuk kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe, and no spoilers, and pergi tengok lah. Definitely best gila weh. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi dalam next video. Bye. Assalamualaikum.